دابا حنايا مع باليريا باش نجوزو واحد ليكسبيريونس VIP مع الكورت انجليز. خليكم معانا. تشربوا شي حاجة؟ Aujourd'hui, nous sommes chez Il Corte Inglés pour vivre une expérience de shopping VIP et surtout exclusive. Ne la ratez pas. Bienvenue à l'Esprit Exquisite. On va commencer par la colorimétrie. Donc ici, à El Corte Inglés, on a les Instant Tax Refund chez Global Blue.